ci di dera kan Belanda dengan Aceh kira tu. Temang ka dengan gigih tu nyan. Ka kada Belanda dengan ibu rem Belanda tu kira nya yang celaka dah. Hang ka betih ke alit mah ka ja. Ke ti ku minta mati kira tu. Pun main dengan warok yang gogot tu. Ke ti burung buruk kira tu ka. Amanan sebab Anju, mana je macam tadi? Pak beda dengku kelideng orang. Kah 60 juga bergerak tu. Katanya orang mumin hai dengku kan mandum nabut, mandum je buat hukum yang ni dah lah pokok mai hukum mana dah. Hukum mana dah lah pokok mai pada ku. Mana ada cara tu? Anju pun ada cara tu kalau. Dah calung dah cara. Rono yang aku buka yang ada buka gereja ada cara. Amal ma'ruf nahi munkar. Baik nak pernah lo boh nak minta mak. Apa lo? Dah mak boh aku buka yang buat. Tahu ah kau jadi ah. Jadi kan Kan cuma ro ada cara. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Teman yan, teman yan. Baik pegah ke je ku beuy ke na ku beuy ti ku pegah ju. Ku kun baturat arat ayat 11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ku kun hai pokok ma kadum. Deman pun kulam ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Na urmi man tainom natang. Ha? Ku Yahudi minum mana lepu? Ha? Na ya ayyuhallazina amanu na matang katuot be aduh kaje ku pegah ju. Ku pegai Nabi Muhammad na sabda ku. Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alima thumma la ya'malu putra arti ku tu. Mandu abah titul Abu Lahab merpak yang ku pegah ju. Titul Abu Lahab mandu abah. Celaka mandu abah yang ku pegah ju. Memayang sunat tu kopiah, talit mar pi sunat si. Kadang si wajib me talit mar tu kopiah. Ai depu dia tunggu. Hang ku beli hangen, bina besar ku dah mendu. Ana le ur beriman no tang. Orang mukmin berdua hawa nafsu sama lagi menentang malah lebih daripada menentang lah orang mukmin berdua nafsu. Ya ber je bangai tu lawa. Baik le pajo tara mun dia, minta pajo tara benak teh.